Zdravo i dobrodošli u novi Tool Talk. Zovem se Filip. Danas ćemo pogledati set nasadnih ključeva. Set od 94 dela napravljen je od hrom vanadijuma i S2 čelika i pregledno je složen u praktičnom i čvrstom koferu. Šta je tačno uključeno u set, možeš ovde da pročitaš. Bit holder služi za umetanje bitova u čegrtaljku i njihovu brzu zamenu. Ovi nastavci za šraciger sa šestougaonim ključem namenjeni su maticama na dugim navojima ili šrafovima na teško dostupnim mestima, gde su obične čaure prekratke. Sa ovih 52 nastavka imaš odgovarajuću veličinu za svaki projekat, bilo da treba da zategneš ili olabaviš matice i šrafove. Različite veličine su dobro prepoznatljive zahvaljujući laserskoj gravuri. Ovi nastavci za svećice sa gumenim uloškom su posebne gedore za otpuštanje ili za tezanje svećica. Rečeti olakšavaju zavrtanje zahvaljujući funkciji brzog otpuštanja. Dugme za brzo otpuštanje olakšava postavljanje i skidanje čaura. Uz produžetak možeš veoma lako produžiti svoju račnu i doći do šrafova koji su duboko postavljeni. Drška odvijača omogućava korišćenje bitova kao kod običnog odijača, što je posebno korisno za precizne radove. Sa zakretnim produžetkom možeš da dođeš i do zavrtnjeva koji su pod uglom. Isto važi i za kardanske zglobove i oni omogućavaju rad na šrafovima do kojih se može doći samo pod uglom. Poluinčna T-ručka pruža mnogo poluge i pogodna je za otpuštanje zaglavljenih šrafova. A četvrtinčni T-ručak radi isto samo za manje nasadne ključeve. Takođe je uključen i bit adapter. Time je moguće koristiti i matice sa standardnim bit držačem. Dodatno, u setu se nalaze 3 klasična imbus ključa za zavrtanje sa unutrašnjim šestougaonikom. Sa setom nastavaka si odlično spreman za mnogo različitih poslova. Šta ćeš sledeće da radiš? Napiši to u komentare. Možeš to!